Onoteksi baseSoweto bavale indlela phakathi kwe-Orlando West neMfulo namhlanje ekuseni ngelixa lengxabano yendlela zokusebenzela phakathi kwemibutho yeteksi emibini, iWATA neNanduwe. Ungquzulwano lale mibutho yeteksi sele luneminyaka engaphezulu kwe-10 luqhuba ngoku, kwaye inqwaba yabantu iphulukene nemiphefumlo ngenxa yoku. Ukulamla lo mlo ngoJanuwari lonyaka, iqumrhu lolawulo lwephondo laseRhawutini lanika iNanduwe ilungelo lokusebenzela kwindlela exhuthisana ngazo, kodwa nangona kunjalo iWATA iphikisile ngempumelelo esisigqibo enkundleni. Okanti usihlalo weWATA uHamilton Meyer uthi bazimisele ukusebenzisana neNanduwe ngoxolo nanentsolo. Luyaqhubeka ungquzulwano phakathi kwemibutho yeeteksi iWATA neNanduwe ingakumbi emva kwesigqibo sakutshanje sequmrhu lolawulo lwephondo laseRhawutini eliye lanika ngokusesikweni iNanduwe ilungelo lokusebenza kwindlela ebilwisana ngazo neWATA kuyo yonke le minyaka. Othetha egameni leWATA umnumzana uHamilton Meyer uchaza ngomlo okhoyo kungoku nje nochaphazela iinkqubo zokuhanjiswa kwabakhweli. Kahle nathi masivuka nje besinganake lutho. Sizwa ngabashayeli bathi umgwaqo uvaliwe eRiverside naseCaltex Garage naseSizwe Stores, kusho ukuthi iSizwe Stores sekhona elasimthwaleti and Phuthi Street. Ivalwa abo-driver baseNanduwe nama-member khona. Esingazi ukuthi bavalelani because saye court thina ngoba uGP wayethe siphume emgwaqeni singayisebenzisa umzila, then saye court icourt yafika yathi sinama-permit okusebenza lapho abasiyekele sisebenze siphinde. Then thina sake sibahluphe uGP ekhipha isinqumo sakhe sabayeka saye enkantolo. Uba benenkinga nabo kufuneka banikele enkantolo bayikhwila khona lento because uJudge Wilson wathi uGP bengafanele athathe isinqumo because kusazoyiwa ku-arbitration. Thina into esisayilindile inkantolo ayikasho ukuthi umgwaqo wethu, ayikasho ukuthi weNanduwe. Ithe nje asisebenze sonke nathi singayixoshi iNanduwe naye ingasixoshi. Ukufumana umkhombandlela wokuphelisa lo mlo, umbutho iWATA uthi kwelawo icala uzimisele ukusebenzisana nombutho iNanduwe. Manje siyabangala ukuthi iNanduwe wayiyona isixosha ingathandi sisebenze, kanti lento ayiqali ngabo, uyaqala kithi sawuhlonipha umthetho wawushiwo uJupree. Noma sasazi ukuthi urong thatha inqumo okungafanele. uJupree lento ayikhuluma kusinto esasikhulume ngayo. Ngithi uJupree wayethe yokwenza ama-findings ukuthi ubani ogangile. Ngoba wathi kithi kunabantu abayi-2 aba-investigatayo and futhi laba-permit upfront lento oyi-2 masemhlanganweni. Lo mbutho uthi uyayiqonda indlela okungaboni ngasonye ukuchaphazela ngayo abakhweli, esithi uyaxolisa ngophazamiseko abajamelana nalo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eWhite City.